clear tu te in zain chi bai le vekole na deal thei naruak sang kan soi thina chu na exam tura in buat sai na zir tur question hlui daily gk current affairs le materials te kan mamoni chuan ka channel membership kan lo join anga live study te nei chawin WhatsApp le Telegram member group material te kan in pethin don ani membership join du tan a link chu video description a hian ka da a kan lo join don nia tuntum kan video a chuan Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department waya LDC le Group D Hnaruak omte kan en ho lenga posting na mun hlozat selection process le form fill up dan tur de po kan soi fia don ani Hnaruak zat han en ma sapotila LDC Lower Division Clerk hi post paruk arwaka post paruk zinga hianin disabled person pian phungorwal ban lo kan ti tan khanin post pakhat reserve omani group D kan ti ta hi post som le pali arwak bokani LDC le group D post wak te hi anget regular basis ani dorani hlo b han en leila LDC te hianin pay level 4 an hlo dona chu cheng sing ni sanga zanga tanga singriat sang khat le zain kar ani donani group D te hian pay level 1 an langa sing khat sangriat atanga singa sangruk le zakoin kar ani donani nanghet an ni wangin lo hi fulin an lavek donani deal tura thiam na nei ngai te han en leila LDC deal tur chuanin class 12 pass ni ngai ni chuba ka chuanin computer certificate DCA triple C CCA kan tiang chi te kha engmo ber kha nei ngai ni tin typing speed 30 words per minute thiam ngaya Mizoram Middle School standard chin tal kha thiam ngai bokani group D na deal tur chuanin class 8 pass ni ngaya Mizoram Middle School standard chin tal kha thiam ngaya ni computer certificate mo experience ang chi kha angai lawani kumbi thli han en leila deal tu chu kumsom paria da tanga somthum le panga in kar ani turani a STSC kaini tribal te tan kumsom paria ta tanga somlin kar ani donani pian phungorwal ban lo te tan chuan kumsom paria da tanga somli le panga in kar thlengin an deal thayang posting na mun han en leila district thar pathum khozol na thial le saitwal muna te post ani dona kan tlingani chuanin khozol na thial le saitwal health department office amin post donani tin mundanga transfer chungchanga hi chuanin kan thona rei huna mundanga te po transfer kan ni donani job profile an ha tho tur tlang pui han soi leila LDC chu kan hriat tangin clerk an ni a computer file poimo chutlu te tin thon chuate typing lampang te kha na pui berani donani group D kan han ti hianin 4th grade MTS kan tiang chi te khan ni a an ha tho ber chu pion clerk chokida driver cook ka tiang chi kha engmo ber khan ni donani selection process an en leila LDC a hianin written exam le personal interview omdona group D a hianin direct personal interview ani top donani written exam omdon lovani LDC exam syllabus bi khan en le taila LDC exam a hianin paper pali omdona paper 1 a hian mark za ani dona general english marks somnga pre writing 25 marks essay writing 25 marks ani donani paper 2 hi mark za thoni dona general knowledge ke kan ti kha 50 marks anianga simple arithmetic 50 marks ani donani paper 3 a hianin computer test practical test khom donni chu 75 marks ani dona MS Word 25 marks MS Excel 25 marks page maker 25 marks ten ni donani paper 4 a hian typing test ani dona 25 marks puanga chuta chuanin 30 words per minute typing kha thiam ngai donani ti chuanin a written exam a hian a vai in total mark a zathum ani dona qualifying marks om dona written exam bi ka hianin mark zathuma khanin 35% mark kha qualifying marks ani donani omzia chu mark zathuma khanin 35% chu mark zale panga vel ani donani personal interview tling tur chuanin written exam a khanin zale panga mark zale panga mutlin ngai donani ti chuan personal interview hian mark somnga apu bok donani written mark le personal interview mark bel khoma ati tha te chu heta hianin an tling donani group D kan soita gang khanin personal interview chi ani dona written exam om don lovani deal dan tur han en leila LDC le group D na deal na form hi Directorate of Health Service miniko le Directorate of Hospital and Medical Education
Minico Office Building Khatla New Capital Complex Aizola Office hun chungin dil na form hi lak chhuat thei ani tin department website health.mizoram.gov.in atangin dil na form hi a download thei bokang website link chu video description a hianin hemi video description a hian ka da kan lo check out don nia application fee hi LDC postan chengza somnga STSC tan ani dona general hotan chuan chengza ni ani dona ni group D post B hi cheng som ni ani dona ni group D le LDC na te hi adil ko ve theya kan dil ko pani chuan application fee hi shan pa choi ve angai dona ni form fill up nana document poimo thil tel ngai te educational certificate xerox copy self attest ST certificate xerox copy self attest birth certificate xerox copy self attest employment registration xerox copy self attest employment registration card number hi employment registration card hi employment office le mani khwa a CSC chu common service center te asiam tir thei don ani khaka hria tur ani tin computer certificate xerox copy self attest hi LDC datan thil telangai bokani dilna form te hi Directorate of Health Service Minico le Directorate of Hospital and Medical Education Minico Office Building Khatla New Capital Complex Aizola Office sun chungin thelu turani form thelu theinani nungber last date of form submission chu August niriat sahni le somni pahni tho tanni ani donani last date of form submission chu thale August niriat ani donani